Palace bo konom na makwa kwadi nkoma better de tenie uko YouTuber aya subscribe na o subscribe so a me pato ye call life obi a won sabeka eno ati aya jaw messages ho every permanent yakenkani na adi amana Oliver Glasner ono ana head coach de Crystal Palace bo kono obaka no ada me ba beka to in fact eno ati kwa na me sase aka to say Jean-Philippe Mateta na anka Brantane ko AC Milan na tama wo mo ye medicals na AC Milan for say Brantane wo fairly medicals na de wan ko mo paniama na Brantane ntima passe entanya de say ne do no echo true na eno ana ekobi so Oliver Glasner say wo mo ye nchemu ankasa de papote ana see here between omni AC Milan ana to so no kure wo mpa ya say somewhere November last year ana Jean-Philippe Mateta enya injury na ye nkotodwe ana ho akana na sanka Brantane hebeta Brantane say opeso wo de boa eboa Crystal Palace boboko no and the same post say secretary ana na nka say Brantane eya Brantane anya ataso mo helen kakra ka say we betima yo okay na eja wo boa Crystal Palace boboko in fact disease na Brantane nkasa ensum etusu ye atasa club no so tiase e de man na ano na AC Milan for buy na AC buy no eja omokoyo omo medical so omo teso de wo musia say Brantane anya dia omo enso pa no enti yese adia say omo kata Brantane omo kata AC Milan for so problem wo ni Brantane no when you play or tap paper better de wo ni nti sankamba na nkama take solution na wo mo ye ya ano na ama dia na mfa atase ene no ama Brantane do no nso no entimi ango to ti ano aye reporter eba efficient Philippe Mateta and the head coach at Crystal Palace Oliver Glasner at the eba awo dwumade so na mame ko makekawik akate Manchester United head coach no na obaye akase Manchester United sisi an Manchester aya for montuma pa de afra na yasi niema bi wo ho a ekoso Manchester United ama players no mani adie pa na yasi Manchester United wo mo anso abo wo mu kamye ana yasi makekawik ekato mo se wo mo day off na omo nkojo ma home kakra na yasi sa day off na yetade de mama players no anya de se arete hage crab so na oye Ruben Amorim ba no ono so anya sa de no but yesi makekawik de o se ne time different o pese players ni fili no ese players ni nya time with their family say ne be ade ti bia na player ne ba nani letimi ate enti yesi sa de na makekawik kasa se the bepom Manchester United wo metime komanim ye pante so se Manchester for asase Philippe Opeyina anu ye sa ne man kaka aka na oye afọ ko Manchester United so academy no mu bo game bia we be so Opeyina in fact near man said that anya normal routine and from Manchester United no ana makekawe kasa ase oye enu enso ko kakra na no pe no ye di dan e Copa del Rey no ada game back eto Atletico I am mad do mo te Betis edo mo ho agrontra polypolinum ano me de man Betis bobo kona Betis sentiment mu ba kokra abanta de David Henko wonum enya go and Simeone enya ne de Ademola Lookman the first game wonu enya go edi ama ampato Atletico Antoine Griezmann enya ne de Thiago Almada edi ba ko eka ho entutimi ze sia no ade asa niema ayakama me pato Atalanta bobo kono wo so ade asa wo mu poke menom enso ye Coppa Italia wo mu titufe eno mo ntena miensa ama tufe entmantem abanta ne jadi Lucas Carmichael wonu nya penalty e convert here ansana Sulemana akodana ba Sulemana Ghana ni ba akodano wonu anya go ho ana afa Christian Pulisic enso anya go ntino eno aye reporter etotwa e wo dwumade so na no pe no ye de kakra enso edi edabo e wo ye dwumade so me pato mamenko Barcelona na onse Barca sisi no wo mu anya wiawi o made no yesi somewhere around beye anopa 10 pm ho empato dabi 10 am na opinion adi one Laporta na duma as president edma Barcelona na abana wi an sam esanse matimo ho mo kwakoto aba na o my new president na ekobansa de so obi hwetire edma Barcelona boboko nti interim board for Barca no yesi president ebe Rafael Yusuf no na ebe hwetire ne vice ebe opinion adi aye Joseph aye Kubas wono ana ebe hwetire ana afeteza ababe Afos aye Castro woman na ebe hwetire adi ama Barcelona boboko no kopim so mbeto aba na omanya new president ntim pato wala porta Monday woni ne entourage ni nyina on be resign eno ye dia efiri Barca kate eba e wo dwumade so na
no pay me catch it Ediama na re ingomoha Chelsea player mo turn di no Liverpool nyame anim nie wo man turn no ko say Liverpool Boboko no ebefa koda no was 16 years na player so onya 16 years no sabio utona enyeye emom dia aya omutai aya de ma club na wo man sa na team fufro ebefa no yese wo mema compensate him na sa compensation no mo de ma no aya say training grounds I will provide him edema da player no eno na ombe he ho na oma pewu sika kakra dia ma na emekora na enya wutimi na be treska de ma club na oba befa player no na ene Premier League say Premier League na womun paying for more compensation so no yese womun na ebetena se womun transfer na from decide sika ese womutimi edema wo club no na ano na Chelsea Boboko no Liverpool buy and sika pa omutwa ya 2 million per anankrofo twa reporter menseka ayese sa 2 million no ankonkodwa na akeka akobe 6.8 million pounds 6.8 million pounds and yes ka yese Liverpool for betua adema Chelsea Boboko no afi dantan come bia so mo koton abranten a 20% ana so mo de ma Chelsea Boboko no na de amaska ni nyina keka ko 6.8 no say anka bia say 2 million ana anka say Liverpool for tua yese yes abranten no clauses bi kakra ho ata say abranten bon number of games bia yes Liverpool for tua kakra be 4 million esa de ma Chelsea and 4 million pounds ada ho so mo say etua de ma Chelsea sans abranten no ne ball na obo and in fact wabo UEFA Champions League game e de amamo league no so wabo game e de amamo in fact abranten minute wonya no kama prospect ne kama yes visit here o man said annual replacement for abranten de Luis Diaz Tama wako buy nyina yes Liverpool for GDS re ingomoha the person at so betime tuma no di ama Liverpool bobo continue sani be ya wo mu anso ansa abranten career no wo mama sa tamla no e dia to nemom no wo se wo mpeso mu yusu nkakaka anye so mu twa koda no sa na tembia wo boge me basa na wo de pesa e de makola no emom no 6 million e de wo menye tua e de ma Chelsea bobo koda no aye reporter fi Liverpool akate e de eba e wo dumadi so opanya ni tin e de Proligi aye Colin Mpato wo na wo ko FIFA e ban referees committee na oye peyin pa wo tua no a ono so ehwe ama referee e wo World Football eniema koye na yase papa ida FIFA for wode niema kaka suggestions bi e de akwakoden FIFA a wase eno na ese ba rafin num na eboma football ne ekwanim ye pa and ye bisansa de be no so eye penalty no kwanya ye bo eye penalties in regular time once oba sa ye bo game na ye be ko extra time ne ye bo penalties sa obo na se keeper ne puba mpato wonsa mo ne biem ana obo na se keeper no empo ebia ote na free nsa one star mo ne biem but in regular time ebia 90 minutes game no say penalty ba we be say players no and penalty ya boss no munyina jeje che ho say obo na keeper no pem e de ba na ya sama rebound o say sadia no ama football no say enwie paye ankon de na dwuma sisi an penalty ne yete de to ho na oba de ye fa ne Ghana ha to preko ade enke ye mani premium and the obo na keeper no so cho say 1.2 so ye ni do penalty no rebound bi anu ho obi nkonkobo ne biem anu kura beboa amani padodo a wasa yesa na yesa bio imponko miliketu no ata se yenya bie gate emfa ma mponko na mu chaso we mu nyina de to mu twanse be bia gate na mponko na tum ne cause football no enye sa na yesa yenti sisi a penalty no wase a shoot out ade na ba ko pe wo bonu se keeper cho one cho we show one so ya bonu ba ko pe anu yankoma kakan so a yase Proligi aye colonna ade ekwadan FIFA wo mu so be he no ma di hujuma no aye reporter make etre ade ama wo juma die so na me ko UEFA ana no pe reporter mensaka aye se UEFA yase omo delegation no wo be ko Italy na omo ko Italy a wo mu ani the local technical team no ana ekwakodi enkoma kakwa na sankoma omo kwakodi se 2032 yase Italy for no pese wo mu hosi aye Euro 2032 na sa Euro 2032 na
one person who hosts na nyom nkwa yesi Turkey for bedisa komunya nkemfa momo no musu hosti better yesi stadium ahodo a enom awo Italy no so mo upgrade niam kakra enkanka okwa Napoli krodium ha entanope reporter menseka so masadu meeting atase okwa Napoli ha wom anso any the local technical team no ebekwa kwesa na UEFA delegates na kokom na fe wom akwa pro na oma hwesa aso ometimi edi 2032 no enya ama mpato Turkey anase ebia Italy wom so etime decide no di efiri UEFA akati edi Liam Rogino head coach Edema Chelsea na wakasa edi afa Mamadou Sa ho eno ata ana bante no wom di ne hu nkomo pi na eno na head coach ni Chelsea nani ade paasa akodana samba back to Chelsea esa so a fantastic player I will feel say bana wabano abebo ma Chelsea tire ho emunso etima eden esan se Chelsea ehia players ewe tire ho ye pa na ye bisa se na ero na semeno akoda no majana mane Kostobok adan mama akoda na ntana so enya bibi problem bia na Stobok no so no okwa ubenya bia bo ho so kama do se omo ewo defend quarter omo awo own identity atese okoha eno so no okoko famani ade na onimse project na ho no ebebo ma impose oba back to Chelsea crab eniema beso na be kama edi ama Chelsea eno enkoba kakwan so mpato Lemros no edi Twitter efa Mamadou Sa eni Aaron Semeno ho na eno ada amohu se jersey number 19 ana Mamadou Sa yedi ama no better before so mbe man jersey no ukokoba na Chelsea training grounds ho de to do ho ne Abrante no ka Senegal team no in fact Senegal squad na nkasa about the last game the final edi Morocco omedi AFCON no na Abrante we na ebetire ho center pepper wo boni dikadika na Chelsea France se waba se omu mana kwa ba ye pa enti hwanim ho domedi ma no aye na tade no kama ana tese wo mu edi Chelsea tade no nidi eguatire ana tese omedi ma na momi set of se baby anko betwe di edi jersey number no ho de wo mu edi 26 ana de to ana mo tre AFCON enso edi AFCON champion 26 and anu AFCON champion 2026 atase anu to jaw Morocco no wom ade bo Abrante na ba so bu wie anu ko for the jersey number 19 adama akodanse we jersey isi ade wo ba be se wo Chelsea enti anu ya Mamadou Sa dia anu so ekoso okoba ana na no pay make atire ade ama wo dwumade so na Osman Dembele me pato agency na wo mu no onse Musa Sissoko wono ana ono ayo mu payin pa reporter mensaka say junior Krupi akodana AFC Bournemouth after sa Antoine Semenyo akọ ube se player bia unity a anu ye junior Krupi akodana ni mbo ni boye pa the next summer akoba sa akoda we omo to na mema no nya wanwa reporter mensaka I said the 19-year-old boy no decided say obetwa ni Musa Sissoko ni agency no sa agency no Sata boy ho wo mu Osman Dembele ho wo mu Orienteki ewum anomo dusie die mu nyina enso wo sa agency nim tino ishade junior Krupi anso akwa kan no enkoba kakwa so a etotwa odumade so na mamenko gale na menko take including koba kakwa atisia 73 goals ana Maro Icardi enso anyade mama ga Tasai kwabra yese wono ana oye player oye foreign player ya ban goals pa okra bi oga Tasai pato enyo no na ye all time top scorer emom oye all time foreign top scorer oga Tasai boboko no enti ano anso ya Maro Icardi so na trending goals no ban so eba eno ada Sata boy me ba be di akoda no ho nkobo eno ada odwane ga Tasai boboko no enti Sissoko aye dwuma no ba ko ho police strength ba ko eno ada ba ka me ka to say time no ye training ban ya na friend say omna me medical test kwa bna na nye pro medical test na test oye na watimi akofna ba empato ga Tasai enti eno ada omitimi complete ye atase no Orlando ye no wo monsom abona na baswa eno ye reporter eba dwumade so na mame picture no screen so mame Zabi Alonso na mame Hafinya screen so eno ada Hafinya ko grantee interview ano me yi picture we di channel mi san say na wo sa na wadamfo ne Zabi Alonso
hey me enim da sa Zabi Alonso you down for no so there be park no so pe na after that no oni Zabi Alonso baby na kwabna o say so you coach ano no so you player nti o mo wie game ni sa no eja coach and player affair and to oni we can say na ya say o say ja wani coach no enso ebeye yi kakranti no bianco obi hu bibi sa say wani Zabi Alonso ejina ho a enye bibia enye say bia na danfo ne ne ade we de ade say park so nkobo ana muso edi ya ne ade no reporter Hafinya edi eba odwumadi so me say na ka tire we yi honti no no problem we de me yanko anime na kwabna wose ni teammate no ye bisa ne say ni teammate no why na aso ade ne ye fan ya obetimi aka no ho asem kakra ano so Pablo Gavi ya ba kom ana Lamine Yamal so ye ba kom ana ye bisa se ade na o ka no so we Pablo Gavi in fact ofidi akoda na pa bet one player pa se eba so mu tu kwan o ha adwene pa Pablo Gavi na dentia Pablo Gavi ha adwene no enso ayese wono so mu betu kwan bia akwabena waso mu tu kwan obeja na bag wo ho one ne passport obehwa obetine tine de obehwa ne se na tesa akoda na waja no ho adisa baso na kitman no ana tesa obekọ dressing room ho no akọ hwe se ne bag no ho ana se ebia se waja ne passport ho yeso otimi jaja ne headphones nyina ho and the Pablo Gavi de say refie pa de we number 1 number 2 so on Lamine Yamal no o se Lamine Yamal de say Lamine Yamal open ni na di nkomo no wo TikTok say oni TikTok a obehɛ na ogina WhatsApp na o chat enye WhatsApp nso Instagram enye Instagram so phone headphones na so wo be fe na wo be kono obonyum na enye nyum bonso de a wo be na phone tia na so a na teso oye calls enti Lamine Yamal enso ede no enti ade say o he na wo say anopa bia wo be kono Lamine Yamal da kwabra wo so open na papa anopa bia woda esense o he da eni no tamsa anum ayenkoma kakwan so me pato Hafinya adi tuja na emom no on nsema no okan adi afa Zabi Alonso pato Xavi Hernandez mom ano no kasa adi afa no se Xavi Hernandez de bia na damfa na se bibisa na we no park so relationship na on ne wo once head coach de kwabla be si de aka so new head coach and said that enya fine enti enya se bia Zabi Alonso mpato Xavi Hernandez Alonso yi dia ode abai Zabi Alonso enya bia cancer na damfo na Hernandez eso nya damfo bia enti no ene yankoba kakwan so abantan di tuta wo dwumade so na Saudi ni minim se ana satib no minim dia ese se Job Jesus yesi nipa ba ko ompe press conference kopa no say be a press conference about na yesi anasa wo mu coach eba be press conference wo ba hwe jogi susu hu ni ba bia wabna reporter mensaka yesi ene anomni IT ade wo game ye duona ye ko hwe coach so na me press conference wo ma hwe ni ba bia o mu hu open no reporter mensaka yesi sa etwaso anasa bobo ko yesi ye be fine omo na fine ye de bebo no anya require be 24,600 euros enom enso fine ye betime adiama anasa bobo ko ntem ano ye reporter mensa kan wodwumade so na midi anasa nkoba dia se Ronaldo no eno a ye se eno anwumnemu na ayese video bi ba ye wo se Ronaldo ni team no training we be say ball ne de obebo de Ronaldo nya na adu so be available for ene ball no mo bone eno na eno adam Saudi Pro League ni this statement and the bonte na statement am Saudi Pro League ni de aba bonte yese wo mo so mo kama player bia tiase wo mo de mo so mo modi ne akutia wo kwabra wo mo so akutia ni niuda wo mo de wo so ma to mo statement wo mo bia din ne mo ka te player bia se we player na wo Saudi Pro League ni ma Saudi unso nchan Saudi Pro League no ana unso nchan club na wo mu no ana afe wo mo ka mo bia ta se club bia wo ni decision no the board members ana afe ni technical ideas a opeso oko ani ni vision opeso oko nti se bia wo club A na se club B ya na ade antimi ma meka se club B kwa yese nti no wetim nso nya the safety was dabi Saudi Pro League na nya sa na tie ana Saudi Pro League ni club bia adwuma within sika owo enti se oni sika kwabna na woni sika ene na wo pe ye kan se Benz ya to nya bi
to no wakasa president akokase eno chinchina adis wonya best anaso asan wo ba adwuma omso de mpese ade bia besi bi omo ka kire player bia sabe kabu bia edi ne nkomo ohene pocket no edi ne nkomo ndi so we team to players am biza we team no we scan na say we this country say wonko an baka say ana o man to ana o man yese ntino unsu nyese o mo say player bia nso nchen league na fe collaboration na o mo ye ho enti say we yes ha ne man in fact embo ma Saudi Pro League ne enye payer na enom reporter Saudi Pro League ne statement o mo dia ba emom Ronaldo dia enti ema me kokora kakra na dia mi hu ye nie Sky Sports for report say na Ronaldo training na mama hwe ewo YouTube no mbo say chairman edi train na sa but wo ko anasafo wo mo site wa na training kit a o mo de ye na nya no bi na se Ronaldo no mo training kit no a team ni di training here any pictures about Ronaldo nim and sa training kit no different from the report na Sky Sports for and some the benti na say ubisa say na any training no junior side no ni omo here na say and for na oni omo here sa training no I don't report and pato but na Chelsea headquarters so na adwai was na no da omo ni Arsenal for ye niamo hu sem bi di ti omo pa say was ni bufu pa also obi a match be ba so mandatory edema club will be ase wo mu ye shake up kakra Chelsea koye ni shake up a wo mu say Arsenal kitman aba asa says ed niema pete park ne so ana afi ohu ya ne say wo kwose so mu cons ne baba eze no say akate na wan e Chelsea ye boyo ye hemi ye de na de awuye na opeso pam ya na say kwabna limros no ayi no ho hwe na ma me voice ni na ye ntie dia open na nkasa godi edu truda ewo edwuma die so ntino Zando aye niema ni nyina ewo ho enti de hwe na fama na enti limros no na ye hwe emphasize in fact papa de dwapa say dia Arsenal for di chan de nya de say kama say wo mutaye sa de say be ha adwini ye pa eno ye nkobaka ko open no adi tu dawo de say eni ho de wanya de amame okay ma into open name players. I'm respectful. When you warm up, you have your half, the other team have their half. I've never asked my team or my coaches to encroach on the opposition's territory. In that moment, I didn't think it was right where they were operating in terms of they were affecting my lads' warm up and my staff's warm up. So I asked them, maybe not politely, to make sure they stay in their half. I'm not here to have mind games, or it's just what I think is right and respectful, and hopefully we respect that and other teams do too. What was it specifically, if don't mind me asking, that made you so angry? I think there's certain etiquettes in football. I always try and be as respectful. But Chelsea coach no also person be can I say be aja senentina bia ye inaja in fact ade anya de anya nti obeka ho asem Ademola Lukman medical catcher say when you go me say den ra Ademo na ma men kom anim kakra Simeone akasa dia fa no bet sorry we no manya na chese manya fe kwabna ne manya Matic ana ekase na ne manja aya Matic say Yanka Mobiantes or for Manchester United Chelsea Disua Manchester players no munye discipline players kra oko Manchester United and Manchester players radio omo said any players papa bia ho na ebisa nsa de no late here kwabna late here pa also about Chelsea no who dares you say obeba late kwabna ebi ni ho ebi ni so who Chelsea team ma wo se wa late ebi ni ho but oba Manchester United no was late here and Yansem go to a crowd na was so me late ya my players no mbantam nyina no won bufu ye anom kate mpemfo so o ma hwe ni sa players na nkasa de a ane ane team no obi anso be late ni bi players be o se popoba number 2 ye jedi set say tin de set what be drama go o se jedi set late ye enti waka ma obi ata se Chelsea de wo ba late ye ni ho bet Manchester de as a Manchester display records in Jagra mutim mu se da nya yi papa bi enti no ene ye de manya Matic enso e de ba na ma memfa we nso so se eno ayi ye player ne kasayo Jao Pedro also no sa wo bona ya fa ne ben goals no pool no nchen o pool no nchen o ben ho sa e mantra to no ye kama enso e de man nti ane ye reporter ba no anso Benzema ne first game ne debut obo hat-trick enti we de MC Ronaldo benya so an sa enti sa ba pe na nkomo no enso etimi chairman do so ko asa enti dia en die so relationship down the Saudi Pro League in term na it looks like I'm say
inti Ronaldo mse kwa na arante no ebe so men kwanza me musa question bi kitu bi na afi entua eyedwumadi pacha unse nyame ya adoma ochina na otwe on the 14th na 14th bia so de inanim se eye Valentine